Lenhlangano yebalimi lapha ke eVeli neSiswatini ithi yabona ke kufanele ukuthi ke ihambe ifundisa tona ke inhlangano tebalimi ngakho ukuthi bayihole njani tona ke leti inhlangano ngoba ke bayabona ukuthi siningi isikhala lesikhona kubo ke baholi lokwenta ukuthi nayo ke inzuzo bese ke iyalimala kazi yona ke inhlangano yebalimi bayihlanganise tona ke inhlangano letinzathu kuwo umfundisi sikole ke loqale itolo lophethe ke namuhla khona ke kamanzini. Siyathi kuye ukuthi inhlangano tebalimi akusito inhlangano letibheke kakhulu ukuthi takhe inzuzo kodwa inzuzo ifanele ukuthi yakhiwe ngulamalunga ato. Ngakho ke sekuleso sigaba leso kuye ukuthi lamalunga aleti inhlangano kufanele ukuthi akhe inzuzo kodwa nato leti inhlangano uma ngabe tingasebenzisi tindlela letikahle letsecophelweni lesetulu tekuphatha ibhizinisi tingeke tize tikhonse. Sisasebenza sikhanze kuye ukuthi diningi leti inhlangano leticalako namuhla kusasa setifile diningi leti inhlangano libanjiswano dabo balimi nama associations lakhona lamanye labhalisile lamanye langabhalisi ngenxa yokungaphatheki kahle kulesigaba lesi sibita ngegovernance tekukhanza ukuthi setiyawa. Ngakho ke sisenda ke lelichungechunge lekufundisa lamalunga evu lalesikhuluma ngawo nje la ngemalunga ayo lenhlangano yaka Snau. Umlimi ke loqhamuka kuyo ke inhlangano lelima yena ke Kotini uthi vele ke babonile ukuthi lona mfundisi sikole ke utaba inzuzo ke kubo ngoba kunenge lapha kufundzile njengebaholi batoke leti inhlangano lokufaka ekhasi ukuthi uma ngabe likhona ke tingcabano noma ngabona lesolinye ke inhlangano entabo inzuzo yabo ke ibese ke iyalimala kakhulu. Isitakele kakhulu kusukela sicalela ukufundza la koze besifunza ngekuqhutshwa kwetinhlangano ezini leadership skills and organization management. Ngicabanga ukuthi kutasisita kakhulu ngoba sisebenza imisebenzi yabantu so kufuna kube nalo lolwati loluthola ukuthi uma ngiqhuba into yebantu kufuna ngiranishe kanjani. Sisitakele vele kakhulu nje futhi. Ingabe bekungasebenzisani kahle enhlanganweni kuyayilimata vele inzuzo yaleyo nhlangano i-productivity yakho. Kuyayilimata futhi kakhulu because nako ngilokunye lesikutholile nje lana lokuthi kancane nelikomiti senicabene anisabona ngasolinye nomunye akasete enhlanganweni noma ngakunenzima lenkulu ekumele ayidlala ukhanze ethi soyayekela ku-attenda igcine ke inhlangano seyiya. Lenhlangano yebalimi ithi ikuthathela ke etulu ukuthi ifundise tona ke inhlangano tebalimi lapha ke eVeli lakangwane ngoba ke bayabona ukuthi ke umnotho welive ungathuthuka uma ngabe ke balimi bangathola ke inzuzo lekahle. Etindzabeni temsakato yeMaswati Channel ngingeri Kalux ngalohlahla thwala sikamanzini.